awuyikho into umkhuleko ongayiqaqa uNkulunkulu uyaqaqa back to le inkinga esikhuluma ngayo njengoba ngisho ngithi enkingeni nanoma yipho nayo kubalekile ukucela amandla kuNkulunkulu kukhona abantu njengoba ngikale ngoma wami ukuthi wahlala nobaba 10 years egula ubaba breadwinner ekhaya kwashaya isikhathi sokuthi uMark ufuna ngabe uyaphuma uyosebenza kodwa engakwazi ukuyosebenza ngoba nanga umuntu ogula ulele phansi odinga ukunakekelwa kodwa wahamba so bengenza example ngoma ngoba ngizama ukuveza isithombe sithi baningi abantu abanohlobo olunjalo lweinkinga kukhona inkinga ezingenaso isixazululo samanje yoba sikhona nje kunabantu abagulayo for 10 years the person has been sick ehlelele phansi odinga nje ukunakekelwa ngaso sonke isikhathi kodwa uthole laba bantu bayaphila ukwenza konke okwenziwa abantu ngeke umbone futhi ukuthi unenkinga abhekene nayo ukuthi uthwele kanzima ngomkhuleko nje bayahamba kuyahambeka umkhuleko kumnandi ngoba awunayo membership awunendaba umkhuleko noma ngaba ukholwa ngisho ngaba ulihamba isonto kodwa uNkulunkulu akakubuza ukuthi ubani wena as much as kubalekile ukuba ukukholwa kodwa noma ngaba ukholwa ukuthandaza nje uNkulunkulu ubika inkinga yakho uyibeke ube nesiguqo sayo uyikhulekele njalo uNkulunkulu uyikhulekele hayi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko ukuthi akaphendula uNkulunkulu ngalesi sikhathi uNkulunkulu akafani nalezi izinto ezithathwayo mawuye enyangeni nivumelana ngokuthi ufone after 2 weeks ubike ukuthi ubona kuhamba kanjani uNkulunkulu akahambi kanjalo uNkulunkulu uyathandaza nje uhlale kuye ngezikhathi zonke ungayikhohlwa inkinga yakho uhlale uyibika uyibeke uNkulunkulu uyibeke uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo baningi abantu abanenkinga abanye bayakhulisa izingane ayisekho namhlanje emakhaya ihlale emadolobheni ziyamaphara zibhema ama drugs njalo mayibuka izinto eyayizenzela khona ogqilazwa yindlu ayeyakhela ingane yakhe ithanda endomunye uthola iyo yodwa esontweni kuyakhulunywa leti izona ukuthi uthola omunye uyizeli iyo yodwa iveli cool ithi mayisindala esebuka ifuture kuyo ebuka udokotela ebuka ummeli ebuka engineer eyibona nemali eyibekile wa invest izalo wathi ingane yami mayiqeda umatric ngihambise university iyofunda ibuye ibe engineer ibuye ibe udokotela ibe ummeli ivele yona ichoose ukuyohlala phansi kwebridge uthola ukuthi lo mzali uyaphila siyaphila naye siyahleka naye emini kodwa mayiseyedwa ubusuku lento iyamudla ngoba inkinga enjengaleyo ihlupha ngoba inombuzo ivele yenza ukuthi uyibuze ukuthi yini ngabe kukhona engakona uNkulunkulu ngoba khona inkinga enjalo ezenza ukuthi uzusole sengazi ukuthi wena yini kukhona mhlawumbe engakona uNkulunkulu ngenzeni ngiyaqalekiswa ngiyajeziswa mhlawumbe ngamacala athile kodwa uthola impendulo awuzukuyithola so bakhona abantu abanenkinga ngizama nje ukuhighlighta inhlobo zeinkinga ukuthi khona inkinga edlulayo njengenkinga yezikweletu uthola ukuthi umuntu obambene nezikweletu manje zikuxinile wazi uzophuma kanjani leyo iyadlula leyo uzophuma kuyona bese kuba khona lezo oba permanent obonayo ukuthi yabo la ngisenkingeni le izohlala celela ikhulekele kuNkulunkulu uyicelele kuNkulunkulu uthakupha amandla ukuthi bethi bayadabukela abantu emaceleni wena uhleke wethu uthi kube bayazi ukuthi ngiright ngoba sewayikhulekela wacela amandla ayo nje kunamandla special ayo ukuthi uNkulunkulu ucela kupha amandla okuthwala lenkinga ngaye ngabuza kumuntu osebenza kuyicisha umlilo bezocisha umlilo kwelinye ibhilidi la eThekwini ngathi mina webhuti le truck iyangihlupha indaba yayo njengoba inkulu kangaka ithwala amalitha angaka amanzi kodwa still niyakwazi ukugijima makuthiwa kunomlilo ngalena niyakwazi ukushaya amalambu enu emergency sinidlulise nigijime nifike umlilo usavutha indlu ingakapheli wathi webhuti ilula impendulo yaleyo nto leyo
le moto ayifani nalama truck owabonayo. Le emuva yakhiwa namandla special okuthwala amanzi. Emuva la yakhiwa khona, they don't take any truck, but emuva yakhiwa vele yakhelwa ukuthwala amanzi. So ayifani nezinye. We all have those special powers. Ngithina ukuthi kwesinye isikhathi ayaqasha until kufika isikhathi sawo. That's why kubalekile ukuthi uwakhulekeleke lamandla ukuthi uNkulunkulu avusa amandla akuwe ngaphakathi, ngoba abanye basala kuvele kushona abazali emncane, uthola ukuthi kufanele ukuthi take care of abafowabo nodadewabo emncane angazi uzoqala ngaphi, kodwa simbone kwenza nje, simbone kwenza ingoba khona amandla ayevele bekwe kuye, akhona amandla ayevele bekwe kuye. Omunye angakwenza collapse ngoba usuke wafocus ekukhaleni nasekutheni ngiyintandane mina ngizokwenza kanjani. Kwasho abanye bahanje bashiwa amadoda, afike umndoda imizali singane eziwu5 ivele imshiya ihambe yoqonywa intombi egqoka ikete ezimfishane yangale kwentaba noma egqoka ama legging yangalya, asale nalezi ingane eziwu5. Sekufuneka manje khulise lezi ingane, seyokhala every day, uhambe bika ngisho ngene eTexini hambe balisa ukuthi ashiwa indoda ngeke ka survive lo, kodwa khona ovela kuqe ngedola khuleke uNkulunkulu noma enze lento engiyishoyo. Ufuna omunye umuntu owambona ekhulisa izingane phambi kwakho, waba right, umbuza imfihlo yakhe ukuthi wenza ngani. Yabo leye inkinga oyifaka wena kuzona, othola ukuthi mayisikubambe kahle ngapha ukhaliswa iyona, ngapha ukhaliswa ukuyisolo ukuthi yazi la ngayifaka la ngayifaka mina. Hey, awusazi uzophuma kanjani. Kuzolunga, izodlula njengoba sesishilo nje, sesikhulume kakhulu manje nje ngoba selo siqala ukukhuluma ngenkinga, sikhulume kakhulu ngenkinga. Kuzolunga focus kakhulu kuyisoleni. Impilo inamaphutha vele, impilo inamaphutha wawungazi nawe, kodwa njengamanje usula akuzodlula. Yazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyokubona usufika la usuzothi hey mfowethu le nto yalunga, le nto yalunga. Sonke siyayifaka inkingeni singazi. Akekho phela umuntu othanda ukungena entweni ezomxaka kusasa. Ayikho umuntu othanda ukungena entweni ezomxaka kusasa. Kodwa iqiniso lithi kuyalunga bafowethu, wonke umuntu onenkinga, inkinga izodlula. Ayizikhona zona kodwa ngeze izodlula. Wokala ngese zake zafika zadlula, nayo ke le izodlula. Kodwa nje elibalekile leyo ukukhuleka ibalekile. Esontweni izolo besikhuluma ngento ethi ngicabanga ukuthi incwadi ka Exodus 1 besikhuluma ngayo izolo esontweni, la elithi khona iBhayibheli kwaIsrayeli weGibhithe. uJosepha ngesikhathi efika indodana kaJakobe owayese uIsrayeli, uJosepha ngesikhathi efika eGibhithe edayiswe abafowabo kubantu bakaIshmayeli ababeyothenga ukudla eGibhithe. Wafika kubusa inkosi eyayinomusa. uFaro wayebusa eGibhithe ngaleso sikhathi, wayeyinkosi eyayiright. Wafike wamthanda uJosepha, wamthanda waze wamfaka endlini yakhe, kwaze kwaba unkosikazi wakhe wamfenza. Nakhumbula lesi story unkosikazi kaFaro esefuna ukubamba ingane ngoba lento yo Ben 10 kade yaqala. Loya mama loyane efuna khona lokho efuna ukulokhuza ingane. Ingane yaphuma yabaleka. Wayeseqamba amanga wathi ibefuna ukumbamba, waboshwa kumfana omncane. But many years later waphuma ejele.
waphuma waphinde futhi ngenxa yobuye isiphiwo sakhe sokuchaza amaphupho uJosepha waphinda futhi wabamkhulu eGibhithe waba into enkulu nje kwaze kwafika ifamily yakubo bayifika ifamily yakubo yahlala eGibhithe bakhula banda baba yisizwe wafa uFaro wayenomusa yafa inkosi yaseGibhithe eyayinomusa eyayimthanda uJosepha noJosepha esefile vele nabafowabo sekusele isizukulwane mase kuphatha uFaro musha wabiza icabinet yakhe wathi niyababona laba bantu ukuthi bayakhula baba yisizwe futhi banenhlanhla noNkulunkulu ngakubo laba bantu laba kusasa bazosiketula badla izwe lethu asibacindezele bengikhuluma ngaleyo nto izolo esontweni ukuthi abantwana bakaIsrael bake bathi bengazi lutho beyitshela ukuthi yonke into isa right eGibhithe irelationship yabo nabantu baseGibhithe ise right kanti izoshintsha inkosi kuphathe entsha lenentsha yavele yaba iBhayibheli lize lichaze lesingisi lithi uFaro wayephethe ngaleso sikhathi had no obligation to them unlike the previous one because the previous king was forever grateful to Joseph ngoba wakwazi ukinterpret amaphupho ayo agcine save isizwe endlaleni so uFaro wayebusa wamthanda kakhulu uJoseph nomndeni wakhe babe ngaconsi phansi bakhula baba nemfuyo bazalana baba isizwe esikhulu kanti uzofa uFaro kwaphatha uFaro musha lo musha uFaro waqala ukunotice into ayengayibonanga umdala wathi lo musha no laba abantu lapha bayakhula bayadlondlobala bakusasa bazosicindezela basidlela izwe lethu asibacindezele kuze kuthiwa abantwana baIsrael bagqilazwe eGibhithe nje into eyadiscusswa leyo eyahlalelwa imeeting ukuthi abagqilazwe so esontweni bengithi kubazalwane ukhona imihlangano ebanjwayo ngathi nezimpilo zethu ebanjwa amadimoni ebanjwa izitha ebanjwa abathakathi ebusuku silele le progress encane oyijabulelayo ubone ngathi izinto zakho ziyalunga lezi izingane othi sekuyalunga ubona ziyakhula uNkulunkulu ugcinele zona kukhona imihlangano ebanjwa ebusuku lele ibanjwa amadimoni ezikodlweni zamadimoni usathane nezitha zakho bathi niyambona ukuthi uyadlondlobala ufuna ukusiphatha lo abanye imihlangano ibanje izibanjwe ngisho imindeni yabo banjwa abantu abazalwa nabo anavu nje esiswini esisodwa kodwa uthola ukuthi abakuthokozeli ukukhula kwezingane zakho uma nihlangene emndenini mhlambe kunemingcwabo mhlambe kunemshado wena uintroduce izingane zakho kodadweni nabafowenu nakomalume no auntie ujabula uthi awusekhule kabi ngonyaka oza uyofunda umatric kodwa mabe sithela ngale bathi lo ufuna ukusiphatha lo uzosiphatha simgqilazi uIsrael waqilazwa for many years ngenxa nje yemeeting eyabanjwa kanye the mistake that they did ukuthi bahlale kwi-comfort zone ba-enjoye i-treatment kaFaro oqala baze bayikhohle ukuthi baba kaNkulunkulu lento iyenzeka nasemasontweni kubazalwane esontweni abazalwane bahlale kumfundisi kunabazalwane ongakhuluma naye angasho lutho ngoNkulunkulu uma umbuza ngesonto akhonza kulo angasho lutho ngoNkulunkulu nikhulume nize niqede kuncomela nje umfundisi wakhe akuncomela nje umfundisi athi ubaba this ubaba that angasho lutho ngoNkulunkulu elinye ilanga afa umfundisi noma yena shintsha indawo ayohlala kwenye indawo noma kupromote omunye umfundisi angabe sayithola that same treatment bese iyaqala lento ezwe kungasemnandi ukukhonza ezizwe seboreka kanti ingoba wafocusa kakhulu kwi-treatment kaFaro kanti uFaro usazofa mayefa uFaro kwafuneka ukuthi uFaro musha anotice ukuthi laba abantu lokukhula kwabo nokuzalana kwabo bande nemfuyo aye kujabulela uFaro mdala lo musha kazange ayingene leyo
khona abantu emsebenzini uthola ukuthi umama oklinayo akakufuni ucasulwa ukuthi upromotiwe usuyi-office manager akanawo ngisho ingane efundile mhlawumbe ezakhe zehamaphara akakufuni ngenhliziyo yakhe yonke iyamcika indaba ukuthi wena emsebenzini upromotiwe ukwenzela itiye nje kodwa akekho happy ngawe uzaxoxe ngakubo wena uyaziwa ngakubo bengakwazi ukuthi hey kunentombazane lapha emsebenzini ngicika kabi maye sihamba ngama-clock sithi siyongena e-office sisebenza ema-office yini ma yakwenzani hayi engenzanga lutho ukuthi iyangicika nje uthola ukuthi uphila nje kunemhlangano ebanjwa ngawe abantu bakubambela imihlangano yokukucindezela abakufisela okuhle ngapho wenza okuhle ngapha bayakucindezela bathe ngathi kungashabalala uthenga imoto baphuma emsebenzini bayokubongela ukhona onximfayo ngenhliziyo othi ngathi ngaginqika. So izolo bengixwayisa abazalwane ngale mithandazo kufanele siyithandaze yokuvikela impumelelo yethu yokuvikela imindeni yethu yokuvikela impilo kungonakeleli lutho ukuyithandazela nje impilo ngoba ikhona imihlangano ebanjwayo naseGibhithe wabanjwa umhlangano ngabantwana bakaIsrael bengazi lutho bona beyitshela ukuthi konke kusahamba kahle they had no intentions to leave babeyibona behleli eGibhithe mhlawumbe ngabe namanje basahleli kodwa kwabanjwa umhlangano wodwa nje kwathiwa sibagcilaze laba ngoba bazosiphatha. uFaro nje ukuthi ngoba bayakhula bayazalana bayanda wathi uFaro uma ngisha umthetho kusukela namhlanje uma kuke kwazalwa ingane yomfana niyibulale uma kuyentombazane niyiyeke sizoyigqilaza abesifazane nibayeke bazoba yigqila zethu bazolima benze zonke izinto kodwa makuwesilisa nimbulale kwashaya umthetho eGibhithe ukuthi izingane zabafana zase-Israel ziyabulawa namanje abantu babulawela izingane zabo ziphila zihamba ithwele izinsimbi ziyokala zithola imali zibhema ama drugs zigcwele itradi ayikho indawo engasenayo ingane eyiphara lezi ingane inamakhaya amakhaya azo mahle they were well taken care of kwakuyingane zabantu lezi kodwa ngenxa yokuthi bathi belele ebusuku kwabanje umhlangano ukuthi asibacindezele lapha abanye babanjelwa imindeni abanye babanjelwa omakhelwane abanye babanjelwa ocolleague emsebenzini abanye babanjelwa abazalwana abasonta nabo ukuthi sesikhathele uMasibanibani njalo mayesukuma usincomela izingane zakhe njalo umfundisi mayenzi example ngezingane eziphethe kahle ukala ngezingane zikaMasibanibani hayi sengathi ungaphela lo mphapho hawu makukhulunywa ngezingane eziphethe kahle usho ingane yaMasibanibani ivele sehle isiqalekiso ngempela sihlale phezulu kwengane yakho ngoba nawe usurelaxe kakhulu awusakhulu. So lento yokukhulekela impilo yakho neprogress yakho nomndeni wakho ibaluleke ukuthi engathi ungayenza every time you get a chance even now njengoba ngikhuluma you can even close your eyes umthandazo omncane ukuthi Nkosi vikela umndeni wami ngoba kunemhlangano ebanjwayo akana matric akanawo nengane yaqeda isikole eyakhe yazale izingane yaqala ukuzala izingane ino15 manje mayibona ingane eqeda isikole uvele ukuthi chifi kube nento emcasulayo ufise ngathi ngabe zonke izingane zabantu zizele ufise ngathi ngabe zonke izibamba inkunzi njengezakhe lezi ezibamba inkunzi endaweni okukhalwayo endaweni sekuze kwathiwa indawo uthutha abantu bahamba bathi baxoshwa ubugebengu ngenxa yezingane zakhe mayibona ingane esebenzayo mayike wakubona emsebenzini wena ufela ukuthi ulingana nengane yakhe mhlambe sewakwakubuza unganakile wathi wena ke wazalwa nini uthi wena ngoka 82 nini ngayiphi inyanga uyisho uvele kuqondana uthola ukuthi kuwe unyaka nenyanga kuyaqondana nokwengane yakhe vela kuzondele lokho mayibuka wena ubuka ingane yakhe kuphela it's a total opposite eyakhe nansi yana lapha ebhemi yakhe nansi ibamba inkunzi yakhe nansi niyalingana kodwa nesine izingane zayo eziwu3 ngoba baba u3 abehlukene namanje imithe ka4 simkhohliwe umfana wemithi sili ukuthi ubani zonke lezo zinto ufela zona wena.